çar rojen irişê dewleta Tirk bir awastandin berdewam dike. Bi şeva 19 û 20 mehê de şevê de dest pê kir ji şehba min bêje hetanî dîrikê êriş çêbûn. Bi rastî îro jî ev êriş gîstin astekî bilindtir, asta xwe daha bilind bûn. îro bi taybet dewleta Tirk binasazî ê vê herêma hemişkî hedef girtin. Cê petrolê, cê xestaxane, medrese, cê naborî gelek cê hedef girtin. Eva jî em dihesibînin ku ew astekî nû ye di êrişê dewleta Tirk da. Rastî ev demeke dirêj in, yanî êrişên hewayî, êrişên birê topan ser vê herêmê çêdibin, lê ev çar rojê dawî eva em dikarin bêjin qonaqekî nû ye û hîn dewam dike û xeter e. Diva êrişan bi giştî da ji ber ku hêzemê eskerî amade bûn demek dirêj me xwe jê re amade kiriye. Çar endamê me, yani çar endamê Qesedê diva êrişan da şehîd ketin. Lê belê medenî zêde bûne hedef. Heta negurî ku tespîtî hatine kirin û navê hatine elan kirin 15 kesên me medenî diva êrişan da şehîd ketin. Gelek sazî hatin hedef kirin û va êrişa jî heta hîn dewam dike. Bi giştî êrişekî berfereh tê kirin. Heta niha nîzîkî 4000 teqandin hatî çêkirin, yanî em bêjin hemî sîlahan ku ser vê hatî kirin. Yani em karin bêjin yani nîzîkî 4000 cî wisa hedef hatî girtin ji vana 67 lêdan tayara bûn. Êdîtir jî birê erdê birê topan ki hatin meşandin eva helbetin ji marekî mezin e û xuya dike ev êrişê hinekî dîn dewam bike. Divê ew ê da em wisa em dikarin bêjin wekî hêzên eskerî em ji va êrişa re em her amade ne û va çend rojê derbasbî jî me da îspat kirin ki hêzên me da îspat kirin ki kanê xwe biparêzîne, kanê xwe li hember va êrişana şêwî zibê jî xwe biparêzîne. Gelê me jî ez dixwazim divê derheqê de ser helwestê gelê me jî biaxivim. Rast hinek şehîdê me çêbûn. Lê belê em dikarin bêjin yani helwesta gelê me diva çar rojan da cê serbilindî ye. Cê ku însan karin pîroz bike. Roja yekê da gelê me helwestanî li hember va êrişana her helwestê ku hemî derê hebû. Gav paş da navêtin. Em vê dikarin bêjin ki yek hedefê herî esasî êva êrişan ew bû ku gel bitirsîne herêmê ji gel vala bike lê helwesta herî mezin va çar rojê ku derbasbî da ew bû ku gelê me ev xasteka dewleta Tirk vala derxist xwedan helwestek bû li cê xwe de ma û li gel hêza xwe ma û li gorî rehî berxwedanê helwestê xwe pêş xist û bi taybet jî li şehîdê xwe xwedî derket. Carê yekê wisa bi girseyî bi şeklekî bi şêwazekî berfera û mezin li dîrikê li şehîdan xwedî derketin. Ev xwedî derketin bi xwe serî xwe helwestek bû. Divê ew de jî divê münasebetê ez di şexsî şehîdan da taybet ya Diya Hogir dîsa ya şehîdê me Husên ew ku li dêrikê şehîd ketin. Dîsa Rojnamevan Îsam ewa jî canê xwe ewa jî şehîd ket va lamber dema ku karê xwe dikir. Di şexsê va şehîdê me de tevayî şehîdên me medenî em bi bîr tînin û em soz didin ku em doza wan dewam bikin. Dîsa jî em dibêjin ki yani ew helwesta ev şehîdê me sivîl ku ketine eva helwesta tevayî gelê me ye gelê me hemişkî wê helwesteyê bide xuya kirin. Ya hertim li gel hêza xwe be li cê xwe da be û ji bo berxwedanê çi pêwîst e wê bide meşandin. Bi rastî dewleta Tirk gavek ev êriş dest pê kir û heta dawamkirina wê jî hinek heceta dibêje. Yek heceta esasî ku dayê xuya kirin ev êrişa ku li Stenbolê hatî kirin. Em dixwazin raya giştî re careke dîn bêjin berê jî me gotibû em carê din jî bêjin. Ev heceteke planeke
هاتی پیکانین آنا بیتر درکت ورتی کو اف پلانه جبو کو با پیشی ایرشه کی برنگی وره وکرن ت شوازی ت تکلی هزمه با ایرشا استانبول را نینه حتی هم وجد بجن ایرشه کی تروریستیه جی شرمزار کرنه یه جی طرف مدى برجمه شرمزار کریه و تجاران هزمه ترنگی سیبران هدف ناگره اگر اوا کاتبه کرن جی طرفی کسی کو دخوازن لسر بهرمیرش وری کرن جی طرفی مندا هاتی کرنه و ما قاندی کو مجی شوپاند درکت ورته کو اف کسی کو دویشی دا تاوایی کسی کو هات نگرتن یکو نه هات نگرتن همی آوانا جی چبرا وانجی در دوری وانجی یا رخصنا داعشن یانجی اوی هزی کنا ایب کو ترکیه دا گریداین العفرنی داری تلویزی کنا بی خالی دکن ارتشا آزاد ارتشا نتوی اوی هزن دور دانو تیکیلی وان یکسر به هزر هج برویجی اند وی قناعتی دانا کو اوه پلانک بو هات بشترفی هنا کساده هاتی کرن جبونا کو اف ایریش نها کو ام دبینن بیکورن دیس ام وجد خازن جاردین بیجن و ایریشن داوود اجی سروک ترکیه اردوغان اف ایریشا اکل رخی عین تابه یانجی ام بیجن یا لسر دری اوی هات او کرن قراقه مشه حجات را برکر ام وجد خازن بیجن تکلی هز امد و ایریش رجینینه ویرشی بیرنگی درنینه تا سیاسته کی میکو ام آخر ترکیه هدف بگیرن نینه قابل کو ام بکن ام دبیجن ام داخلی بیج ام بدن ام ددن لآن هات بیرنگی نهات ت سیاسته کی می بیرنگی نینه و اف ایرشاتی کرنجی اوجت تیکله کی ما ندور ده نج نزكوا يعني بيرن اف حاجات كاش بوناكو اف ايريش بيرنجي ورن دوام كرن ويريش ورن بلند كرن اما ام بگشتي تخازم بيجن ام طرفي كو تانسيون دا كبي كو اف بسكريك باشتي ورن چاره سر كرن اگر طرفك هيكو شر ناخوزه او طرف ميه و ام حرتم جي به دين زمان انا جي ام و دان وتر ام خواسته كمي اساسي كو ابيريش كونال سر گالي متينه كرن سر هريم متينه كرن ابيريش بيستور راوستاندن همو كسي كو بفيرا على قدر gerek ويلد باركا خرابن كو فايرشانا بوستينن واللي بيشي دولتا ايرشين دولتا ترك اي هوفانا بگرن اوا خاصه تبعي گلمه و امري تم تبرجاندي گلمه و هيزي مجد دي روشك الشرعي بيرنگي دا نينا نها دولتا ترك بحث اويد كن بحث ايرشي سر عرضه دكن ديما دمك گنجاو دا و ايرشي بيك بينن از خازم سرفيجنك چتا بيجم ابنچتي كنويه ونه جاره يكي اردوغان واتای دانا دکه بری به چند مهاجی کرد و بری ویجی داو کردن کینگاش دست وره وی بکه هیچ تقصیر ناکه ل ام بیج کنم بیجن وسا ایرشه کی برنگیجی نه حسانیه هیزا مجی هیزا مجی حاضره کو برسیفی بده گلی مجی برسیفی بده و هر اساسی جی دیسا روشا هری مجی نوکی بره راسته دولت ترک بری رو خدایی کو ایرش باهری منا بکه نن هذا برد دای سلام برد دای حتی نیو دم دای چند ماه برد دابون و جاره که دیجی و هودانی خواهی بکه اجباری و هم هرتم هودانین دولت ترک هم جدید گرن لبلی ابنا معنا قوی کاربه بکه یه وکی کو بره حسانی وکی بره کو دای مشاندن یاجی بحثانی کانو بو دنیا اقناع بکره ناروش نبیرنگیه ويبسايق ولايجي بيتشي نبيه تابل سرفي دو مجاريدا اما وكي هيزن لشكري لهم بر ايرشيك محتمل برمجي اما هر اركا خرابن قال لي خبو باريزينن واگر شريكي برنجي وري كرنجي ابشارات تاني جاكي تاني نمين ام تمت بيجن حميد وري بالاف كرن و برخدانا كي مزن وري كرن و هر بچی و جاره
دولت ترک و نکاره به آخر کد خواست داگر بکه و بکه و برخوادانه که مزن وره مشاندن لبله هیزن علاقه دار لسر وانجی برپسری دکوه برپسری وانجی هیا بری و ارکوان هبو ارکوان آنها جیه اج برواجی هبه آنها ام به گلک به دوستی خوره ام بیجن دوستی می اکنن لشیم شرید جی داعش دکن اکو هین ام ببدر کار دکن ام ببدر کار دکن هودانی ام هنک وان لپیشی و ایریشه بگرن و نتنی ارکوانه یعنی سروان دکوه کی وایزان دکوه کو و ایریشه ام بیرنگی لپیشی هزه کی داگر یعنی جنب حمله کی داگر کرین و دولت ترک بگرن بسیکرین اوا نقطه کی مهمه اما ده حالی خدا حطانی داوی هودانی خو دوام بکن به دوستی خورا به هیزن کو بوا دوست سویر علاقه دار ام بکن ام هادکن ام برواجه هودانی خو دوام بکن جبوکو لپیشی هودانن دولت ترک بو داگر کری نه وره گرتن و البته اما تم به گلی خارجی او بن گلی خارجی وکری بن چقاس پیشکتین چه به هر تم اما گلی خارجی پار بکن جبر کو اف پیواجوه اما به گلی خارج هزی ما و گلی ما ام هفدر با پیواجوه اما برا بدن بستنه و پیواجوه به سرکفتی بداوی بکن تشتی کنه ام جه گلی خود خواستن اوکو و برخوادان که حتی نه هاتی کردن برخوادان پیروز دوام بکن و هلوسته دا خورتر دوام بکن لگل هیزی خواب سکنن لجی خواب ببینن اف چقاس ام دزانه روشه که زحمته ام زانه لبن ایریش طیران دوان دوسا نه ثانیه لبره با چند روزی بورتی چاوا کو برخوادان خاطر کردن چاوا کو هلوسته خاطر بر کردن ام به بارنه و گلمه هر وقت خواهی دا خورتر و دوام بکن ام به هفرا و برخوادان دوام بکن و پیواجوه بسرکفتن بقدینن داری خود ام حالی که دا هودان خواهی برخوادان عسکری ام دوام دکن ام خورد دکن و ام دسا هر ایریشه که محتمل ام آمدنه و هر که ترجی لگل دوستان خدا ام بانا رجی اودان خو دیپلماسی سیاسی ام دوام دکش بو کل پیشی ایریشه که بیرنگی بسکنه لبله تشتی کنه ام بجی باور اون و جری دولت ترکیه بسر نکوه و هدفی خو نگی هدفی خو هدفی کو دخوازه اوا چه به برخوادان دبه چه برخوادان گل هیزن می لشکری دبه و چیجی به دهالی هودان ما دیپلماسی و سیاسی دبه ده هر دو هریان داجی ام جبری ده خورترن و دولت ترک جبری ده ضعیفتره و بسر نکبه ام بری هر چیزی بیترجی به رحی برخوادان ایگل خواب باورن به هزا خواهد ذاتی ایما و هزیمو ایگل خواب باورن و ام به باری دانکو به هزا گلیمه و هزا ما گاوی که هفته را دبی یک وکی کنها ام دبینن و بیلنه که ام به پیواجوی جی به سرکفتن درکفتن نجبو سوالت یکی از به خواهدم بیشم یعنی ها ام وصا دبینن یعنی هلوستین نامنه تایبت چی اب هیزن گارانتوری کم هفته یعنی کار دمشین ترکب نینه راسته یعنی هر دو هزان جی روسیه جی امریکا جی لهم بر ایریشه کی بجایی ایو خدام هر وقت خدان خویا کرن یعنی گوتن ابن بیرانه امن دیک چون استقرار و آرامی به هرم ایرانه لبلی ام وانا ترکر نابینن یعنی دولت ترک انا او کری یعنی بریار خدای کو بریار خد نان وکی میگوتی نان های برد دای میج دای و هر کسی تست کی هر کسی وسا ایوان نره ایوان رات که داتینه که بینه هر وقت ایوان چی بین جبنا به بدمه پیوسته کو یعنی همه کسی علاقه دار به دوسیا سوریه را
تبي أمريكا وروسيا جرك روسيا وان ده خورتر به دها أو بدها يعني باندور به وجبنا كل بيشي رشي برينجي بسكن مديت يعني مثلا دولة تركي أول نادي بس إيدي جوه نادي كسي أبريش أكو نيزي برجع قوارسوني تشيبو يا تحالف تشيبو لسرية زمان ياته دشتروره براستی يعني گوری که شو پاندن ماجی او بوسا يعني برغم يوان شيبو وكي قد بيجن دفاكتو هاتا تشيكن چون اولی ما ون نبهد دانا دزانن يعني دفاكتو هاتا تشيكن وكي تركان هزين تركان يعني اف حساسيات هزي تحالف بدرك اوجي برچابره در باس نكرن يعني بواجه خطر هات او كرنا خطرك دركتا اورتي شبونه في بيوستي هيك او بيوستي هيك يعني هلوسي كده خورتر وري مش وري كرن انا مسرفي يعني ده شغلن هلبت انها دفا ابدا يعني دفا بيواجوي كان بتركار مشغولين ببرخدان مشغولين يعني شرح اللي ديجي داعش وشاركين هبش اللي ديجي داعش ورن كرن وانا هاتنا روستاندن يعني ام بخوز جام نكارن بكن وفي حتى دمك دريج حتى دمك بميني ود في روشا وري دوام كرن يعني نممكنه حالی که دبن شریک هبون تنبونه دانه برخوادان دکن هم کار بنهرن يعني بداعش را مشغول بن جبر به أنا أفخبطه بشيء وزي كخازي يعني جبر أنجام في شري هاتي سكناندن كين جواره وكن قابي أفشر براوستي قابي كروش جاري كدين نورمال ببه و أم بيجن أم بيشي خاب ببینن و چاقی ممکنه جاري كدين أفتكر برجابه ما شري هفش کنم لديجي داعش دن مشاندن دولت ترك هدف أخوي أساسي تنكرنا ريفا بريا خسرة تريمة منطقية هل بتن يعني تاني نأوى يعني تاني هدف هو نا أمكان بيجن يعني وكي أوتم هدف تكن قسمة هي زي عسكرية يعني بيجن بيشنجي في هزينة يعني بالرواج إيه أو تخزن سازي ما تنا بكن أبدا كتاورتي خزن سازي ما إيه سازي في سازيان تنا بكن سازي ما أوبوري سازي ما چاندي همي يعني به هرمه أو شخرت بكشتي دكن هدف و از وارد میدی گرک هر کس و راسته زنه بکی اف ارگومانی که حتی نه دولت ترک به کار دادنیش بو کوایرشان زیاده بکن بو ایرش هیرو کاتی کرن همی بنسازی می بترول و طاقه و مازوت و نظام خسته خانه و فلانگیش که هدف گرتن اوا دنیا گیش ردا خویا کنن که هدف آوان جدایه دشمنتیه به حرمه دشمنتیه ویگلیه هر کسی گرک بچتی زنه به نه دولت ترک دولتی که داگر کرده و آخر داگر کریه سریکانی داگر کریه گریسپی طلبه داگر کریه شهبا داگر کریه افرین داگر کریه دولتی که داگر کرده اما برسیب داینه ما هر چی بن و تمجی چی بن لبره لسر آخر سوری چی بن اما بید خودم جاره کردینش هر کسی رو بیجن قوی کن بحث برسیب دین برسیب داینه دکن ام سر اوید سکن ام برسیب داینه دولت ترک لسر آخر سوری چون او داگر کردیم سر آخر سوریه او ناگن سیاستی که میگه ام آخر سوریه هد چه آخر ترکیه هدف بگیرن یا آن دو شرطان داد و آمده نینه برای چه چالکی چه چالکی که تنها کردن یا چه ادعای دولت ترک و دبیجن آخر ما و هندری ما او کردن او نراستن درابن او گیش که حاجت نجبون کوش بو ایرشه و درخینن اما اون ام چه بکن ام دبیجن ام لی خواهی درد کردن لآنها دوا أوان دوا بيواجه دا أم دسا من برسيفي خواه مهري بدن أم برسيف داني دولة الترك أم تكاري ب تئرشة كي برسيف نادن لأ برسيفي ما صار آخر سوري قواتي داغر كرن إيواري چي كرن نا من برج داخويا كرن أبا أبيريش ويل سر شري ما لديجي داعش شري ما هبش و باندور بكي باندوري كي نيني بكي وجه أنا زمان راسته يعني كان جان وسجين نزيك حبسان هاتن هدف كرن يعني مشكلة كي مزنة قابل كان بيجن هذا كده يعني شرباني ما حبسان ده باريزين تدا داعشي أنا وتين هدف كرن أبغى هالبتن بندوري كي مزن بكي حتى يعني داعشي قرتي أوجي يدي أوجد كابن أبي يعني هبنا أوانا يعني ممكن خطرك أوجي بربن و
سر به جواکی خطر اوه چک جاره کدین سر جواکا ما جواکا نبنتوی خطر چکن چه دوه راسته هنک جی حبسان جی نزدیک جی حبسان جی هاتن هدف کرن و حبس دین جی اول يعني هم بيجن ممكنه بمن هدف يعني او يبرين خطر كي يبرين كي اوه افوندور تشيبه جبو يجي جبو كجاره كدين ام قربن لدجي داعش تكوشني كي ريكو بيك بكن ابروش غرك روش غرك ورق ورتن جاره كدين روش غرك وري خوزي كرن ابو مهمه هل وسط رجيم سوري حتى نام تير كرنا بينن دبي مناسبته ام جاره كدين لسه متقازن بيجن ام عسكرين ارتش سوريا او قال قوات يمنى قال قوات يمنى زيك قوات يمنى او انا قال لك هدف كرن حتى اجماري ونداي وندها بترشيبون شبو يم توايج عائلي وعسكري كو جانا خوش دستاي ام تبع عائله مارج جري ببري سوريا رجي دولة سوريا جام سرساغيه دخازن لبالي او يعني امكان في بيجن يدي بارستنا بيا خاين نتنه يا قواتما يا هيزا سوريا ديمقراطيكه يا ارتش سوريا يجي برك اوجنا هنا اوج سر حدودن اوج جرك هلوستي وانا السياسي جرك خورت به حتى انا به هلوستي ضعيف تبينن جرك اشكره به جرك خورت به دنگ خدا دنگ وان ده زلال به كلهم بر داگر کرینه آماده کاری خو برخدان اوج جرك وكي هيزي ما بكن وش خوا ذاتن قبل كوري شكوري شكرن أوجب من هدف يعني أو أوجب بالنسبة بيجي أو يعني أو أنا سر ملي واجي هدف تكبي سر ملي واجي يعني أرد كبيكو بآخر بفارزن ده هالي قدا وكيزن سوريا ديمقراطيك يجبوكو حمو كاسين كو بخازن أبي هدف برخدان بكن أما يدري مجورة بكريم هل وستك هي يعني قال لي كرجي حميد يعني هروستي وان شيبون دوستي ماجل دربا هروستي وان شيبون اوروبا شيبون جي تري شيبون قال لك اصلا هاتن جا مشاركرن ديجي داعش هبالي مبون يعني هاتن هبالي ما سلاح يبون هذا الشاركرن هروستي وان جي هنا كنا لبالي ام وانا تيركرنا بن قال داخور تربي يعني قاندي كان بيجن شركه مزن فرهاتا كرن بر شركه روماتي هاتا كرن شركه برهاتا كرن نتنج بونا پارستنا به آخی بو جو گله بر بود پارستنا تبای جهانی بو تبای مروایتی بو گله کسا هات بر شرکت لگوری به اف هلوس تبی ام تیر کر نبینن هلوس کرک دا خورتر دا بلندتر بن چقدر هلوس ایوان خورت به هلوس دوستی ما خورت بن و باندور سر دولت ایوانجی بکی و کبیلن دولت ایوانجی هلوس خود هم بر ترکان دین داوود از خازم ببیجم يعني ام بي فاجيك حساسه در باستبن واللي بيش الفاروجين بيشي ما جرينجن امش قال خد خازن كو او بن يعني هشيار بن حطاني داوي اما هاري خدا حرتم قال خو اگاه دار بكن وقال ما قالك تنه جي سازين رسمي اگاه هم بگري جيزا سوريا ديمقراطيك زين افلكاريا هندر جري بري خسر جي سازين ايمي رسمي او گوه نده تو اخافتنه كوج در واتنه گرن وسيلين شريط هيبات كوتينا كرن تاني اي ما سازين ما فرمي هنا او يار داخلين بدن قال ما قالك وانا بشوبينه وام هفرا ام تكوشينه كي مزن بدن مشاندن ودالي كي نجي اف ام بيجي خازن بيجن اف شركونات كرن يريش تركان تاني طرفي كي سياسي هدف ناغري تاني سنك سازين هدف ناغري توي قال كرد هدف تجري جبرويجي يعني تواي هيزن كرد چقاس خلاف يوان السياسية مش برهبن روجا إيرودا جرك لهم بر داغر كري هدف كيوان جرك هلوستي كيوان الزلال هبه وبلكي خلاف ما هبن سرجلك مجرهبن لهم بر بايرشانا هلوستي لهم بر بايرشانا جرك هلوست جرك يكبه همو کسی کو لهم بر داغر کری هلوستی وان ضعیف به یعنی جی بیج مرد چه هنه کدین هدفن و نه هلوستی کردواریه و نجی نتویه بلکه خلاف هبن لبری لدیجی داغر کری لدیجی هودانی داغر کری گرک هیز سیاسی همیش که هلوستی خو لهم بر جهانه يعني جهان گرک زنه به کو هلوستی کردان دبی مجارده یک دیسه نه تنه کرد دبایرش تنه کرد نبونه هدفه انا اردوغان يرو بحث من بجاكر هري ما شاه باكر هري ما كي
عرب من راسته يعني خلقي ما عفرني ليه لا هري مكي خلقي عرب جليها يعني بيكاتي عرب جليها يعني قالي عرب جي هدفن يعني دركات ورتيكي دولت ترك تاني كردان هدف ناگره تبعی بيكاتي سوري هدف دکرش بونه tabii ve demek daha her demek daha bitir yakiti kurdu yakiti geli kurdu Arabu pekati hemi pekatiyan pekati bitir gerek helvasti gerek helvasti ki daha hortur em çebikin o bangaziye mevaki davida lamber hevdanın da gerkeri kutena kirin hemi geleme be hemi ايوه ام بيجن بنزك من اخوي سياسي كوانات همش كي جرك لقال هذا الملشكري لقال هذا سوريا ديمقراطيك بساكنن هروس يخون هم بر داغر كريك بدس اجي تبعي بيكاتين منطقه وتيبت بيكاتين كرد وعرب بدا ميدا كيتا خدا خورتر بكن السربي اساسي امي قربن و هودان داغر كري نه كنت خازن بيشكن شو برما بري بيتشن مهم وارا درخست اما ویجارجی کن بن وارا درخینن و جوارا سپاس